أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب واسكه من تنكوين نغماما ننجري ما تعودنغرانو أراغ قولين لخو وسيدن قرمون سكه من تنكوين كننغ هالتن غندا ننيوما أرا يغنما وكوين قرخرن دوكتا آسكه من تنغ يا ربي أتنغ مغسري أن كنيورا يا ربي ننقولتي hosuru benu war na ngoli tukuma ya rabbi on yaati sahaba nu garna kenne undi o suka man den inshallah wala laqike orni dangi tay inshallah kenna nga halle o maremu o wala laqike orni dangi tay inshallah harsa badir dungonu ona kunya kamana ogo kamana koni serebenu ga shere do Allah harim bate badir khureni sahaba nu ijala gum qoru sahaba nun jela gumu khoru ona kunya kamana tonun koni aro inyangolu ora haqibe koni adanta nubaka harsa o maremu oni dangi ta kutinga lengi khale o jopana sahaba be ken la harin sahaba khore goy sahaba be atu ndengani mosiri tuanu ma sahaba nun tuana khoru ke o jatene kundi ken koy ken Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil radiyallahu anhu akeni Badr dungewe. Abdullah ibn Mas'ud sigira khore gabe ngara iwatna kenyara ummul abud ana kenya khaligina kenanga ala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ara hijra nuku hilisunya a hijra nandiga habasa kempala hijire nandiga madina akenyi Allah harin sunna limai atokindeiro Allah harin bate watin suka homandeni unya kenya qili tito hunum pili dunke na sabunya kenya ikibentenyi Allah harin to hunwa Allah harin na ta'unu khussu anga ina to hungo Abdullah ibn Mas'ud atuhuna kenya ma ya ken qili sahibun alain Allah harin to hunum pili dunge kenan ya ale Allah harin kambar sare Allah harin ga kamendi sanati kambar sane be Abdullah ibn Mas'ud ay kipende ken khanai aro Allah harin kungordona Allah harin go talabe wala iyon kulangure wal magane taunu no kube agane muna talangari i kitengure Abdullah ibn Mas'ud ay kipende ken khanai kembere wa wala Allah harin nemando kisenga kama agane salin mutunu wati su awi kambe ya disana hina kembira nan kitana salin mutu kembira akan bar sanan qibare kenya Abdullah ibn Mas'ud magana tla awakin nai agane salin mutunu awar ganai kenni dalla kenya ko ni nan da Abdullah ibn Mas'ud anyi Allah hare mure wati su Abdullah ibn Mas'ud anyi Allah hare mure wati su masahaba quray gono wati kenda Abu Musa al-Anshari radiyallahu anhu akeni akhi yukungar bakayamani nale Allah hare no kuma Madina ikungari wati be akendi keri wati kira suman nanti Abdullah ibn Mas'ud aro ima ken abdiya ti kira suman nanti kunni Allah haren karungonya Abdullah ibn Mas'ud rima tolmaki tinton dengo Allah haren wati su tima ikira siman nanti Allah haren karungonya wan itinto yin sawabura Allah haren nema no kisenga kama kennan ga hale Abdullah ibn Mas'ud ara hadisan pilla baka Allah harima ara hadisan gaben pilla baka Allah harima ara hadisan benu hilla baka Allah harima kun gaben musiri kennan ga hale ara hadisan pilla baka Umar khanama aro Sa'd ibn Mu'az ara hadisan pilla baka kun kama
kenna ngale Abdullah ibn Mas'ud are mun ka hanara hadisan billa baka Allah harima are me go yino yo ken khiliti Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mas'ud kenda hadisan billa baka hawa ma ken Abdullah ibn Mas'ud me baka Allah harima ne manu kisinga kama are me tanawono ken khili Abu Ubaida ken ka hanara hadisan billa baka aro akhi wolle me wo ken khili Abdullah ibn Utba ken ka hanara hadisan billa baka aro ay me kagumi Abdullah ibn Mas'ud ay me yaqi ken to Zainab as-Saqafi as-Saqafiya ken ka hanara hadisan billa baka Abdullah ibn Mas'ud baka Allah harima aro Abdullah ntonu benu wono kumpo gabe khara hadisan billa baka wadi kunda al-abadila Abdullah ntonu kunyu goni koy Abdullah ibn Umar aro Abdullah ibn Abbas aro Abdullah ibn Amr ibn As aro Abdullah ibn Zubair aro Abdullah ibn Ja'far kusuko mandenda hadisan billa baka Abdullah ibn Mas'ud baka Allah harima ne manu kisinga kama aro Abu Musa al-Anshari aro Abu Rafi aro sir gabe gili sahaba nuni Abdullah ibn Mas'ud akemo gili serebenu ga silamau gili silamau njoparu serebenu ga silamau gili silamau njoparu au gili kundi makantare ni Allah harenyi gara mare maullo aro Az-Zubair ibn Awam Allah harenyi ga mare maullo aro kunya kenya na sawunya mare maube tuindengan musrikin Madina khalle muhajirna nu aro lansar nu Allah harena mare maullo kundo mena kanan same kenkane sahaba nu benu ga tokiro Allah haren bate Makka nan same Madina ndigen kan Allah harena mare maullo kun khanaro mena nan same Madina khallen kan bokende Allah haren gara mare maullo sahaba bero Abdullah ibn Mas'ud na keni Az-Zubair ibn Awam Allah harena aga ullo aro kenya nan same hijran kane bo hijran dangi halaka aga hijran nan ga Madina Allah harenda mare maullo aro Muaz Sa'd ibn Muaz radiyallahu anhu kingani lansar nu nyumankenga Abubakar hay sigira be muhajir na ndo mena Sa'd ibn Muaz ken qahanana ken sigira bana lansar ndo mena kembrenga Abdullah ibn Mas'ud atin tondenya Allah haringa musiri kiye awala harenure wuro awala harenure masawati kenanga ale Abdullah ibn Mas'ud Allah harenda ahaqar qura'u aro ahaqar lungi Allah harenda kenjate liga makotai Allah harenta dengan ati innaka la'ulamul muallam tangeni leminai ata Abdullah ibn Mas'ud tangeni leminai an karawunden nalli ani leminai an karawunden nalli Allah harenda kekara na sawunya Allah harenga jate be tawni ahaqar lungo moburu ara famin qorenga ni mobe kembrenga Allah ma Allah harenga ke konara nanti innaka la'ulamul muallam kenanga Allah harenti nemano kise kenanga Abdullah ibn Mas'ud ayme tarugumuna irwayan fil bakama ati kewi duwali ikeni sorotu minni gile salama uli ikewa wali keni salama on sertu munni tina sawun yake wa salama ul kotabe arayin nguyen koten kama salaminun tadangin sorotu miri akenyi me fameni nanti ikeni salama o serebenu ga tokiro Allah harimbate ikena sorotu minni kenan yale Abdullah ibn Mas'ud anya aqrani ahrafun sireni musiri Qur'anan qarna ahrafun sireni aburanun sireni wa ahrafun sahandeni musiri aimeti Abdullah ibn Mas'ud ti radiyallahu anhu atigera sura be durusi Allah harin men nenen kama Allah harin me gawi qarawun nenen Allah harin me gari qarawun sura be ay miraqe tikeni tanyere sura ikra kenya durusi Allah harin me ma Allah harin mo ta'unu ni qarawun dai kemira tira tanyere sura durusi Allah harin me ma an ayini sahaba nuku an ayini Qur'an ngana yanka asahandengo hatun kama asahandengo girun kama asahandengo yitun kama wala hanun kama kemira sahaba nu hono me qarawun nenen kemira sergawe khalen durusini nayi amayati Allah harin me qarawunde kemira Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ati kira ay sura be durusi Allah harin me ma ti tanyere sura au kine kinga ikira ken durusi Allah harin me nenen kama nemano kisenga kama
ata Abdullah ibn Mas'ud nya anye harafun koni nasroni mu'siri harafun sireni mu'siri ma Allah harentara ne manu kisinga kama Allah harenti ti serebe gane munda na Qur'ana ke qara serebe gane munda na Qur'ana qara aqiqai kuma ga yanka mobe kembira tanna qara Abdullah ibn Mas'ud qara mondi Allah harenti qamo man sarrahu an yaqra al-Qur'an ghadiban kama nazzala falyaqra'ahu ala qira'ati ibn ma'bad ibn abdi serbe gane munana Qur'ana ke qara aqra mo nyime aqiqai khuma ga yanqa mobe kemira tanan qara ibn abdi annan qara ken qara mondi ta kenya sire akenya sire Abdullah ibn Mas'ud badr ko ta kenya na Abu Jahali yonkulangutu akena Abu Jahali yonkulangutu ora ko ina Abu Jahal akalle sirgabe honyari kebe gani suro hiliya lansarun hili kunda akatuna jogi hora tangutu ila jogi na saule ka kebe gana Abdullah ibn Mas'ud ya akenya na ayonkulangutu bakai tarko gumuna ko inanti Abdullah ibn Mas'ud ti sirani sir lampuntani sirbe gani sir ma'allo inani ahate nyiga loa misali sir hatance gume mai sir ma'allo inani kembrenga ma ni to maka kotai goyi ti hanga kore haiga kare hankenya haiga kare hangebe akotengani tikem bange ta Abdullah ibn Mas'ud aternde ma hange ke oto atalintalni na tambu senga tigeli kena ya kahir nun taunde ya wai yo kamanan soyai ya kusa ga soyi Abdullah ibn Mas'ud ya radiyallahu anhu na sawunya ahelo moma kina ya wati ba Allah rendi wari kella halade yo kamanan soyi Abdullah ibn Mas'ud ya Abdullah Allah rendu jaba Allah renti Abdullah ibn Mas'ud an gunta kamanan soyai nanti atan karkum misanyanwa an gunta kamanan soyai nanti sirma alloginanwa ati kunati Allah ati Abdullah ibn Mas'ud atake an koto Allah ma dinanta Uhud girenga an guma nan ta hegelani hankenya kamar wurutu mata nuwa baka sayan ta ka ta an koto Allah ma dina Uhud girenga misali puwa be gawai laresi kama wala puwa be gawai mizani ni kinnan koto dina Uhud girenga Allah rinda kahir nuku arijabi ke kinnan ya hale Abdullah ibn Mas'ud anya sirai Allah harin Fatiha le serunyi dinan tirnde serunyi Allah harin la halan tirnde yana bakai Allah harin Fatiha le tabina no himinu kama Allah harin ngari kunyi Abdullah ibn Mas'ud unya tirni baka Allah harin la halan na sabunya atin donten Allah harin nan ke degrebe kiyan sabuni unyi atirni mu'siri baka Allah harin la halan sai na Umaru ti khalifa unole ati nai ike ganya igo sirenya marni nanti annaya amiru ya annaya kananke nukuyo nai intan controller suntan kama tin nai kenga onyana tin Abdullah ibn Mas'ud nyamar na ya yungume wa ima asege ni mai controller ho wala kama na sawunya sirebeni isa undanya nanke degrebe sirebeni isa undenga wai nanke degrebe tin ya nyana yungume wa mai hara ahin sege ni ima controller wallahi wai mai hakarla mununu nan tana ya kunu inya yana imina ya imi hakarla ka kanan ga woni kenta suro ne kenga ro suro no dro in kenya na Abdullah ibn Mas'ud ya inya yana Abdullah ibn Mas'ud ya kembra gajamu beno gono woti kenda futuhu sham lawnye ajope Abubakar kiyeni Abubakar yana jopa gajen khor beno gadangi nan da wara ajnadin nan da wara yarmukunu nan da wara Damascus lawnye no ku gabe kenga jamu ibn Mas'ud awari kun su ko manten qurayni awari kun ga jamu su qurayni wadi ga jamu bera futuhu sham tarugum na kun ga jamu ira ho gabe ko ni akbaran gam Allah ga na dunga tai ko ga na kin yora kallo ni rini wala tarugum sihe futuhu sham kama mu'siri ho ma la hala sumaya sham ga jan sami la'um yake da ma anda tarugum da sa Allah ga na dunga ta wa tin na kin ora kallo na insha Allah kemballe sayyidina Umar al-Faruq radiyallahu anhu sayyidina Umar ya Abdullah ibn Mas'ud araqi nanda ta Kufa araqi kata Kufan ko ke saura ni qrawun di dinanga ara ibn Mas'ud qi kata Kufan ko tana id iqrawun di dinanga ken no yara Ammar ibn Yasir
ara Kenya amiru ya ara Kenya yungume ara Ammar bin Yasir nya kufango yungume nga kembere kebe gani Abdullah bin Mas'ud ya tikenna iqrawni aqomi surahilan banen gollena qrawni nga banen golleni amira wa kenya yunguma wa kembere nga Senna Umar ranya yungume Senna Umar ranya qaramoy kufango ngama kembere anyi kufango onqrawni agoleni na kufango onqrawni ati Senna Umar ati Abdullah bin Mas'ud bihay aro Ammar bin Yasir ati hayra kuhili be warra kufa na bani ya qarmoy na bani ya yungume kembrenga ti kuni gila Allah harin sahabanu nsere suwanin tonye kuni gila Allah harin sahabanu nsere suwanin tonye kembra kanyare dia yana golle ya mowe ay mena golle ya kemori kenna ale Sayyidina Usmana bin Affan Zunurain akenda Abdullah bin Mas'ud aranya yungume kufa aranya yungume kufa Umaru serimbura hale Sayyidina Usman kenna ya yungume kufa ngon kama kenna ya hale Usman Sayyidina Usman ranya mari hilakari tansage ali Madina kema Usman arabu yunguma oni aranya mari tansage ali Madina kenna ya hale Sayyidina Usman aranya mari tansage ali Madina kemra asage na ali Madina kenna ngale sahaba yugo no wa ira irwai wa hilla baga ken sahaba ma kenni koy wadi kenda Tamim bin Haram akenti tigeta wala harin sahaba gabe tate ikira sahaba gabe tawle mawo tika ku sala harin sahaba no kuro mena tigema sira suwari dunarum ballendi aro allan kaneni aro suron taondi iga nyaga himbe qallendi dina Abdullah bin Mas'udiya mi ya ngo bakara bati Allah ren sahaba no ige taw sahaba gabe wure ka ima sahaba suwari anduna rumbalara allan kanne aran suron taw iya nga bure qomi iya nga buro ibn Mas'ud qallen me mobe kemrenga Tamim bin Haram tarugum nake irwaya hilla baga kenyama kenna ali Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu tikkota yara yugo wari Madina ala sahaba yugo wari aw kamani iramen qiri ara yugo wara aw kamani iramen qiri misali kemureni ayiramen nan gilara ma qirni dai anya nguno wal ma yadro ke tar hugum ko ma kem fram hanji iti ara yugo wari ayiramen kamani nan qiri dai shari'an qari ken kabanten shari'an da islamin yamari an nguno an kempe an karangaran taande an dangi kendi tumbu khote ke anama dangi kendi kenna kembaga ka kenni serebe ga maya dundura o khanema o nyana makruha ka serebe ga na dundura o anda ron dundura o nya saura kemira o nyana haramea kemira no harama o hukumuni kemira ti Abdullah bin Mas'ud akenda yugo wari ayira me o kamanan khiridai Abdullah bin Mas'ud ta dangan haranga nan yira make wurotu anyira make wurotu sa hay kamanan khirige kembira ken karanya Abdullah bin Mas'ud ra ko nan tisrebe ni sirma allogine ni hatance gumehe wa siri sigdama gumehe kembira nga yira mu benu ga wo qobene angawari yira melli hinte yan qone nangawa dunga kingana yira me surondi anga yini angilara na sawunya larandi igo yira mu lipi sirnanu ko angawari yira mu lipi na nyoro kunye ayni sirebe gilenga ni dangi haqe kenyira men kitentali sirebe khana depenga ni dangi haqe kenga yira men kitentali aro sirebe misenga ni dangi haqe kenga yira men kitentali aro sirebe bratenga ni dangi haqe kenga yira men kitentali yira mu lipi na ngare nagando ye kembra Abdullah bin Mas'ud aken sirai sirhatanche gume mai wasigdama gume khamai wa amisanen khanai kembira nga kinga yira mesro na ngani anyi khirni re kembra Abdullah bin Mas'ud ara ke ko ni ke wala yugo ke kusagara jabi ati ange ngodi nge yira me khine yela nge nya andanyi me khalekewa tela nyi me khaleke ndaga manan khiriwa kinga ya Abdullah bin Mas'ud ti tanke ndinge mo onda bana anke ndinge mo onda bana kembira nga Abdullah bin Mas'ud yugo ke jabi ke a kembe ke
kega nya kibaran ke umaru kena sai no umaru ya khalifauna kibaran ga kin umaru ya nan ti kai wura ibn mas'ud jabe ti kediyan kamburai kina ya umaru atuna khiri wura yuwa ke khirni kina ya umaru ra ariga na jani yana tauni mosri umaru ra jani yana kadu mosri tela kin abdullah ibn mas'ud jabe ne take diga mewa sigira bewo abdullah ibn mas'ud ya Allah hare maga yala kenta kentuwa kemra umar rajani haka danta no bugari na sabunya abdullah ibn mas'ud jabi tike digame kemra abdullah ibn mas'ud tarugumu akbarin gaben mosir ka o waselo na kire tarugumu da koyi nanti a fatim madina ira koyi nan ta fatim madina ka honura koyi nan ta fatim kufa ka kubenu ga ta fatim madina kunya kallen ko nanun gabeni ta fatim madina hijira tanjike arosino hil a fatim sena usmana khalfaun atiyadi a fatim tanjike arosino hil sena usmana khalfaun ati a fatim kenyadi kembira madina non inshallah kenya kuna nan gaben kembal honura ko ina ta fatim kufa kenna gale o gorno sahaba beri kenga sahaba qore wadi kenda khababu bunil irati khababu bunil irati aken khanan sahabai ora hoggabe gabe koni aken kwarendi makantare serebenu ga gra nyankankaten kita himbenu ga jaraben kita kahirnu maga a kundara po gumi gona kenga karan kada ya ma igra kella lazaba none be lazaba model be uma sahaba sul lazaba kuma aken kallemo na sawunya aken nyankankaten yati yimbe ora ken nyankankata ti yimbe khababu bunil irati aken kama nyarenyi akama anyi khababu bunil irati aken yime komenya anyi koma wonyari akama nyarenyi koy yare wani kenya komenyi kenyare ken to yani ummu anmar kembere na kenyare kenya komenyi khababu bunil irati kita khababu bunil irati targo gumunda koy nanti aken gollenyi tagawunyi anyi kahanu ko adawarna aro jalagonu ku korose jalagonu ku anyi kunda war misali ko ya golle tagawunyi karen kare ya ma kaha atu inde kaha daware ngam mosiri atu inde kaha daware ngam mosiri ma oddo ma konni wala laqidangin ni kahiri wono wodi kenda al-as bin wa'il kina amr bin as hawai saba qore won ta amr bin as aken pawayana al-as bin wa'il ya al-as bin wa'il akenni soro karage begara gayi soyina Allah harenga idan nyenye ne Allah harenga qur'an nga yankan nanti inna kafaynaka al-mustahzi'in kun soro karage al-as bin wa'il awkundi al-as bin wa'il kun soro karage kembirenga Allah harenga ihin kitra koy kata sena juari tongoni Allah hare laru kasa ti soro karage na Allah nyaga ikama kenno ko sena juru yanga kata Allah harenga ti aiwa Allah harenti ti Allah nganga ti khoresunwa ken sena juru yanga tani kamon tongo ti gambale ti khoresun suo nyanga ngata ngidare ken Allah harenda soro karage tongo kemra al-asbun wailo ken ka ken kallen sawumbu sasa nyana boto itanon ta ke yiti na ko nyomen kanne ma ago tokari kemra golale ma ondo mi dangina kendo al khababu bunil iratina akinda gata khababu ya tana ikka handa wari tana ka handa wari da kemra na khababu ra akka handa wari ya ka handa wari wati be bilambe ka hanga suru ay mera ya ti vraiment ka ke suru kemra na akuteni tugaru kenda gemu tugaru ni kemra te khababu dangani ikenda tugaru kinai ti manda kahirnawo ti muhammadu ne manu kisin akam khababu khana butembu ati wallahi ige kunata Allah ige nda kahirna wonu ti muhammadu abada makota be Allah ga warnan kari kota be Allah ga warnan kari nan tlana ngundi Allah warnan kari nan tlana ngundi na lon jahannam tike ken kota yani tike ta kahirna ti muhammadu maken kota mana butembu aradi ame kara kembe de an kota nan tinta kahirna ti muhammadu abada makota be Allah ga warna kari nan tlana wundi nan tlana ron jahannam kin ya bana al-as bin wa'il ati khababu dangan tigemra tel ngoni wundiwa tingo wundi na ngo kala nan tlana wundiwa tigemra anyime saundenga okenga kemra ona tuwaru ke wara na ken kota ndu ngana karana wundi ken ngoni wa ko ni nan tingana wundi na burengo saganinga nya khandi lemu ndembaya asuka mandengo sagania kemra ati na burege wa gem hakabe tingo hoy me kapai
wa ge muhaqqibirin taqim pene kinga ngo hoy me kapai kiganya ardigan kore ko nige ke diame aro ke diame sabura Allah ra qur'ana aya nyankandi ke diame sabura na sabunya digan kore ko ay me ma nan dima digan kore ko ka Allah ma digan kore en ke mera qur'ana aya nyanka na diame ke sagai ke qur'ana aya na kangai Allah ti suratu maryam ali ati afaraita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala ala ghaiba am ittakhadha inda arrahman ahada kalla سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا قرآن ينقى ناجابي قرآن انتقامو ati Allah harina ya annabi atin kibari yominga yomme bega kahirna utto ko Allah ayanuwa ati kamo ati wallahi to warni ken na buren kini ya arire mu ti woni na buren dire mun kini ya garken da me be ko ne khababura qur'anan bayra jabi nanti Allah rene kawari yome bega kahirna utike Allah ayanuwa ati warni ken na buren dire mun kini ya atakamo ati atala ala ghaiba kembere na tela ken yingi himun tengawa parce lara makin hina aken din na buren dire mu awni kini ya tela yingi himun tengawa amit takhadha inda arrahman ahada walma arallahiru nyariga tunga hinnan ten nindini nanti anna burenda are mun sagai Allah ti kalla an sage ba ke mare lara kota anna burenta kinai are mun takinai anti na burenga li yarin anti da mun ali sanaktubu ma yaqul ka haira ke dan kore beko wajibi oni ke saha na waraga pen orni ke sa aga pen kemra ay mega nan yin sir hakar mai gili kenno ko anyi kanna anyi sagere halle ka Allah ga man taga wulalin taun kanne ma anta tubi ngali anta sagere ampale kemra ati sanaktu ma yaqulu oti wajibi orni hon saha agara kenko ni wana muddu lahu min al'azabi madda e bi wonen yang hankate yang kana jidi akama yang hankate o hokka bay na hokka hay wana risuhu ma yaqul kemra agara himbe ko wonen kenga kayemutu agati yakendire mu kungorni lagari oko akitenga ma awrni kara ni yakendire mun to wo ko allini ngem patunya kayemutu aro kam patunya kemra wayatina farda ka kenyi me worni oko allai abane aro na burentara aro lementara yana saka kabur ni kotabe abane pe an saka kabur kemra ke qur'ana aya ke yanka al-as bin wa'il yari gulale ma obe dangi aro khabab bin al-irati na kemra ke bana khabab bin al-irati aken yankankate ora ko inanti Allah ra ken jarabe ti yimbe yankankate akama nyaarige ken an maruya kembira kenyi ay mega golle be ken ka hadawre bero jala dawre be kembira ngaro salama woni akello salama woni gili salama won joparu akello salama woni gili salama won joparu akeno amar bun yasir iro salama woni na Allah rento gili salama won joparu iro salama won bo kembira alanya Allah remo arqam bun abi arqam kara kembrenga agaro salama on wato akama nyaareke ara komun kutunga rai keta ti ay mahay kamana mego beno dawari jalawonu ku keta jalawo ke korose iwo kello no yimbeni na dumundi na jagoya la kitenga iwa jagoya lo na kitenga hatunu iwo yimben kumunu yimena kumi watwe iwo akoron saka yimbe keri ma khabaw bun al-irati akoronte kinyo ya sawu na yimben kari hatuni iwo megai wo dawarni megai ko kuhnen saura iwa dawarni naro yimbe na dumunin mosiri kenan go sagara bina yungula kemera sirenyi kala hiri himbe yangangade be haygaro amaru yangangade be haygaro khababu ya hari kenta ni tane wono sirenyi wono yo kala jango alla ko ni ga makiti an kallenga anta kala yangangate aro nyunki untabambane kembere yangangate be garo khababu ya angana sa usresui anta tonari kala gana tango wungitana ango wungitana kembere khababu bunil irati ay mera kesu halal lagami kota nyangangate nga koto nan koto aro sahaba dantanu ikahoma mena ne kata Allah haringa arayin Allah harin ta ondengo alkaba sirahunga anyanto burda nyira me go wama anyanto na kengara ikitengure asonya lagentengo kenkama yokusa ne kata Allah haringa ta Allah harinda tagama duwa unyira ti hiketa koto sare to seru tiro torore ta Allah harina duwa unyura Allah na hiken no ndukama kinno kuso Allah hare ngraba sunni nan girnan tawo ayaran kilorun sanse na sawunya ko yagra ke dami bego kemal ngara yagra ke dami bego kemal ngala Allah arenti ati seru dangi nan samian kun kane
iwari gana kahir nu ngari gana tan sage bagi dina ma anta dumine iwo kakan saunu ayonkulandi ayonkulan kolen na aneni na kaka baka me ma igara keti hiloi tatibane ngo yerne do tayenga tatibane ngo yerno nogia ati serin wonu ya iwo nyankangate modelu suroniya intaroniya hoho sabura tun sage bagi dina ma unta dumine ati hono no wi taunini na lawangutu ni chengutu hono ne min yonkinga kanu unta dumine sagene baka dina kema ti hay kamana kenyan hangate hohonyi ya umanya uyatira tura hotana nyakoi doro tunya islamiya kemra Allah haranti kunate Allah an gumba ga qortiya a qorti ikero ke dina aw kene sana ati kota worni sigumengo gilli sana'an yamani nan yama hadramoti shamin jamani ni anta kana hohoi maganta laburu an kana laburu na mari anda wanuliga kembala nyi menta kana hohoi sana'an aro hadramoti isaran na lato mosil ke ko danga serengane gilli to de na kudawi lo mena kanen kambayan anta sorono mana derga sunya tunan kanga anga ina kinanu gabe ngari iwali na nanya kome wala me wankali kinyan gaba killen mosili kina Allah aranti ati sugme gilli sana'an yamani nan ya hadramoti sham yamani ni anta kana ho mandanga na kanu gunumponu na mari kin anda wanwa kembere na kinga ko nanti salama ngoniro kinno kusui gili kinga ya bane Amar ibn Yasir aro khababu nu la iha karenta wa taala rena o sabari ho gano kita kalem palle kembere o munyini tai o sabari ala rengara ke konira watibe usage udia o sabari kembere na khababu ibn al-Irati akama nyaare kene an Maria aranya khangate en qotonda kama adangi ti nyang khangate ya ko mana ajarabi ti nyanga ti yimbenga iwo merendu munini na sa khoroni manna ke gada muro iwo merendu munini na jakwa la kitenga magada muro atoke la halari alla gana ho nyime watin kinyeni kinwo nyimene kembrenga itoke mor kotai wate wa haiga ga junali akama nyaare ke kama wati junde wa haiga kama kinga no an Maria wate wa kusa ga dariga kinga te anati wo sehne doro ase kanu nya ko wulen kasakane anati wo sehne ase kanu nya na ko wulen kasakane dili kinga nya bane imungu khababu nyankangate ke yaga manyankangate benya imungai kembrenga ye kipe kama nyaare ke ma sakin an Maria yana ke sahar gume hohoi jarannana hohoi saharan takitene kemma yana ke jarannana hohoi wate ke saharan takitene kemma ma ila kware mo gil man qullate jarannana yo ila ken segere kembra kenyan to dangani ti wate ke sahare tangana tike waten paso tanta suro tima ana yoke wo dawari mere ana dawar na ko yoken saura naro yimbe na gana dum watwe na bihina yongulanga walma na jalawon korose na kendo mune na tawo ahaten bangen sui tikenya ni watege go hasuno tikenga heti timo ya sundai ayin kama khababu nyangangate modeli be kembra kenyme waten saharenya haigar bukeni kembra anta suron himbe halle ulagari kenyere ira merenyo ku ya hime yana khababu nyangangata ira kello yimbeni kama nyaren me kanema igana dumuni ana dumbu kembra wa behnini aymenga ina jalawoke korosullo imbe na dumuni wa tauna hatem mangansui kinga na bana qarnu awnya ko wulen kasakana iga dalla kinga nan dalla kinga mawati begara alla qanu kembrenga se khane ge to sansene honne malagaru arinya ko mi haramar men qane marisage illa halaqasin aga sage illa halaqasin wati be kembra ko sande khababura tira qanen boro ako sagara khababu qanen boro na bu ko mauni ka allara qanne horehe alla hagra honna ko e dunari lagara qalle kino ken tabana allara honne ko e dunari kenya sababu ara khababu ibn al-Irati ara qanne poro kemra taru gumunti khababu ibn al-Irati sahabanu benuga nyankangate nga qoto kembrenga angana khababu khoni angana tani saha kitabundi khababu gamaware hananga awale hilaninga himenu nyankangate nga qoto mosiri khababu gama ya hananga unyana hilaninga na sabu nyora ko innanti akenya nyankangate modeli keno siraso kalema ya bana aken kalenya timbe kembrenga khababu ibn al-Irati allara a porgotoni baga komaundi kella halaya kama kembra taro gumunda ko innanti afati hijira
tarogumunda ko nanta fati hijira tanji ke aro sino nyeri kembere na kebe na khababu khibaranga kempege o maremu harsa oni dangiti sahaba khore tane kentu inden mosri ken koy ken abubakar siddiq al ajal sani isnin izhuma fil ghar sayyidina abubakari anta kinin nanti ona hokoni abubakar khibarin na sawunya besuo abubakar khibarin to himbe qaraw himbe makaraw sayyidina abubakar agara gol qurbani assalam awni agara komu beno qanne horo agaben mosri agara sigira benya assalam awni ken qoro mosri ma Allah harenti ati seregani angara o salama ungaratini seregani angara o salama ungaratini ti suro ilani kata salama ungaratini ahana kena khadijatu ya ahilani ken abubakari qasaran da salama ungaratini de angana honya salama undi anna nyanyi mara ken sabuna Allah harenti seregani agara o salama ungaratini ti kusuro ilani kata nyana khadijatu ara abubakari na sawun yira gol qoro benya salama undi ken sawra abubakari on dar no hoggabe koni aken qabarin kuma aken qabarin to indingan mowe kennan halawara sahabata ne wati kenna bilal ibn rabah abubakar gara kome be qobo na kannen poro bilal ibn rabah aken kahana wara hoggabe gabe koni aken kahana qabarin wara hoggabe kona aken qabarin gili salama on joparu igra serlam ponto benu nyankankata wara hoggabe koni bilal qabarin kembere on tarni wara qello keni ti latoya na sawnya bilali me akbaran to indin mosri kemera ko ni go himbe ko ni bilali agolle aga tuiti golle be mosri kenni misri khille ala renda nyamari ti misri khille na sawnya tal khama ko tayime misri khillanu drapo kimo gini senna bilali yai bilal ibn rabah kembere ala renga fati bilal arangania nanti intamuna na misri khiri hila khari ala ren fati halle intamuna na misri khiri ala ren fati halle senna abubakar mega fati kembere a hijire na i gollenge muni ni du hubusi ti jihad nyanga samin jamane ni sami lawe wadi mira futuhu sham adiya jihadin kilenga ma kita ma agota onu shamin jamane ni itar gumuna ko inanta ma misran qiri Allah ren fataha le maganta tahilo tahana na kangai kotai akuina Allah ren ngari Allah ren da ko e kuikeri nan ta hamiyare tisrin ta hamana iqanan kundu kenya na to shamin jama'ane rikin no kusui arisa to hongutu na madina na la Allah ran qabrun jura ari hajiri be kenna yin sirga mare yento akusa ga sedu misirin kama na hajirin qiri da kenya gilisarun ngara wari agoma misir khillen jopa sirin buro bangi su na sawnya besu hakare yanka Allah harendi besu hakare yanka Allah harendi ne man kisan kama na sawnya bilal ga nan misiran qiri Allah harendi baka nali misirin ni besu ya wali bo bilal hagra ke misri qire benya beso hakarenya ka Allah harani bilal mekiye ashhadu anna muhammadur rasulullah kinga amaka ta ku tendiman yani nda kanya ke ko ta tanya ko Allah harin purinya go saka madina ko ibunan songo ari miri latondi na sawnya bilal misri qile kengo u hakarenya kanini Allah haranya ne manu kisenga kama ay men makata misri qile ge timanin khari kembrenga sertana nali atimani kembrenga bilali me akale gila kiye ashhadu anna muhammadar rasulullah ke kinga dro akale amaka ta kutendi man qaro ma madnan ko isongo ke kota tandine Allah haren purenyan saka kembra bilali ila ko ina ndikeni amisri khilempana kembra misri khilhilani be garanya Allah haren fatihale kenni brambe gara batil maqdis igrariga ira batil maqdis misri kediga salamin ngara kelliga na rasulullah salama umraneni ira harengara sena umaru gadiga kemira sena umaru bilal nyamari tani nyalindi ti misri khillenga kemira bilal nyiga bara ka kanan ke nyamaru kanem mbaten sabura bilal ya misri ngiri agara misri khillen jopa hila gare sahaba nungu umaru mewu mosiri besu hakare yanga Allah haren bilal nyaga na misri ngiri su Allah harenya hingone sigi sarunya ngure na sawunya bilal misri khillen kanenga nyame banwa Allah harengalle kenya sabuni iha kare yang Allah haren mosri kemra tar ko gumna ko inanti aram misiran kiri tahilwa kemra ke tahilo Allah haren fatala ma misira kiri don ato jihadin killen kama mago fatini shami nuyan koten afati shami nuyan koten kemra bilal ibn rabah tar ko gumna ko inanti
afati debebe Dimasqi afati Dimasqiya afati na wunto tanka besine tanga besina la Kenya bire kenna ngale harsa o dangniti Allah haren sahabanuma himenu gara badri gajangenya kenya sahabanun jala gum qoruma kembrenga hono wati gena Amir ibn Fuhaira akeni sirai anyuko maundi sena Abubakar yana qobo na kannen poro kembra salama on joparu igra salami lambonto benu igani unyan khankatana Amir ibn Fuhaira atakhanyi kundi ura toro mosri sena Abubakar yana qobo kembrenga na kannen poro kenna ya Amir ibn Fuhaira ola laqdan ndukuro ora kenkatai Allah harendo himenu ga hijra dome akenta khawari Allah harendo himenu ga ile hijra dome na sawi Allah harenyi me aro Abubakar aro Amir ibn Fuhaira aro ikili ko yanage himbe kamana kilen ko ya kembra kusoro nagati kunya hijra dome nanga Madina kembra Amir ibn Fuhaira as akhana sigran qoren mosiri asigran qoren mosiri kenna ngale ake gajange be wono wote ni biru mauna igala sahaba nun jamba tanyere sere nukari kemira ken tanyere sere Amir ibn Fuhaira nyukundi ira ken kahana sherin purawndi mauna ta geren no kunye wote ghazwatu biru mauna ira sa Allah renne nanti ana serukin ya indi qarawunde dina Allah ren kara sahaba nun sere sugandinto himeno Qur'anan pogawe dursindega wi muwa iwadina nyaagento Allah renda serebe sura kundi tanyere sere kemra Amir ibn Fuhaira nyukundi kemra dinan to an qoru nikini kenyu goira igada bane kinye biru maunata no kwa doira tanyere sere ga su jamba no kari manti surohili kun surohili ampro do kemra la kuten sukari kemra himen wakara Amir ibn Fuhaira ukundi ora ko khari ola la khidan to ni nda Amir ibn Fuhaira birambe aga kara ahure malika nda ahure nyautu kamuna nguyena ira ahure mutu ahure njolonte ngo kamuna nguyena Allah kenda ronda kunya akenda Amir ibn Fuhaira kembra Amir ibn Fuhaira onta hogabe ko na kenka khibareni kenna nga hale o wora sahaba be ken Suhaib bin Sinan ar-Rumi Suhaib bin Sinan ar-Rumi ken ka hanani Badr dunke Suhaib ni Badr dunke tarugo muna ko ina di Suhaib Allah sidini arabu ne ka tiggajange wa nangi arabu nundo orumun ko na kembrenga kingani tuwaunu gajange wa nangi arabu ndo tuwaunu na kembra tuwaunu nda riga nandi yatai gajange sababu ira ga diga tawi ma na wucinya ra wuci gabe nyu ma kem palle usage na la gaga Makka ura gaga serebe gara qubo kina Abdullah ibn Judan at-Tamimi kina qubo kina sabunu yi Suhaib ibn Sinan ya khili maula Abdullah ibn Judan kina qubo tarugo munda ko nanti aken salamawo gile salamawo joparu gile salamawo go daru arqam bun abi arqam kara aken salamawo gile ken ati akana ya gile salamun ser lampondo ngai rasrebe no tampini rasrebe no toro salamawo joparu ko Bilal no Shuhaib no Ammar no aken kana nyikundi akana hijire nandiga Madina kembra ga hijire ne nandiga Madina kibare wadangi aro kahirnu naga kahirnu ngara warnanta awne hijire nandiga Madina na sawnya kempi jire ngare eratar nga hone na sawnya ser lambonte kembra ala sahaba mpo gabe hijire kenna ngala Allah haranyi me hijire nandiga Madina na Suhaibu to amakata hijire ne kembra sayna Ali ga hijire ne aro ser lambondo ben go Makka kuma kaw aliya na hijire nandiga Madina kembra nga Suhaibu ibn Sinan akenta khanyu kun ar-Rumi aga hijire ne kayrun garatu nan tiketa pasa amrande kayrun ma no khoyo iratu nan tiketa atla oni hijire wuru Abu Sufyan aro kahir dantanu Abu Jahal men yari tarugum da ko nanti isro sikimian masro nagati iri sinu ngurne na nyurade iga nyurade wati be akana de waran nan tiki hay Abu Jahal noi akana arai kalan gabe mu akoroni akuza gara kala hunje mbundi naro kalan karendi na fudu ati kayrun ko akasiga baten aga nda suro tawin geriga nan sagetinga kala hunje be hay ma antil na few maganda kala hunje ke na suka humantello na gai kala hunje haka be hay ma mantango ken sir haken kallaga kayrun ko ara tunan dis serebeni akiten na le kala sereni mosir ikanu
kembrenga iga sigi ati nay agorin na burenya bate pase karnu go ira maniko ite angelo kuma ammisigi ma ho mayama ambegara na burengi to ma ando na buren mundu na burengi to ma nan tla tam bagati kinga nan dati kinga Allah haren no ko tonta dunyentai kembrenga ati nay na burenga ni ati na bure I kombendo kenno ko ira na buren buruno kembra kadiga andiga buni ira na buren buru I kombendo kenno ko kadiga andiga buni kina ya bana iti wasikana Abu Sufyan ati atala haren kapalle muku ala haren sabanuku tunta garna kenno ko su sage aga nandiga komben aga no ko be koy kembra wadan na buren yinu ira buni atani nde sore nyiniro iro mena na sawnya Abu Sufyan hanana na bureke wari kinga ya kenti ke gabonu kutunga umadungi mayini ya manka iro mena ala kulli hali ira na bureke woni ira tandi iro mena ira na buren tandi iro mena kembrenga akenkahu aliya ihijire nandiga Madina kayere go kene Madina Qur'ana ayo yanka kenda sama ken Qur'ana aya yanka ina ya make Madina ken Qur'ana aya na kangai Allah ta Qur'ana ri wa minan nasi man yashri nafsahu bita'a mardati Allah wallahu raufun bil ibad ataka mati wa minan nasi man ati sero gile serunga yashri nafsahu bita'a mardati Allah ken imen yonki aw ken gagana awe men yonkin gagana Allah jati muren saura na sawunya na ho gawa ma arasuwara rasulullah karu na purge imen ga Madina ta abana ndiga aro tamabani mabu Makka na ndiga Madina na burgumen kai kembere ngati sero kenin kuyi men yonkin gagana Allah jati muren saura allati wallahu raufun bil ibadi ta allani hinna mo ten tunganye tikomwa kembere Allah haren qara sehego ko nan same akin yankani ken sai na kangai Allah harenti rabbihal bai'a suhaib ti suhaibu aqobe aratunun kita koi aga haiga gaga ne be haiga karina breker sisa taratunun kita ta gaga ne aratunun kita gaga ne aratunun kita igaga ne kembere Allah haren domi diame o koni suhaibu rakana Allah haren da sire wonu jate nan dikunni samanwa himmen wara sarum piri kembere Allah haren da suhaibu jate kundi Allah haren da kenkoni kalle ne kama Allah harenti atike ikeni samanwa gila arabunun su ikeri su sama ikeri su hiri kennan hale ati suhaibu ken kahana urumun kon su hiri urum dungonu suhaibu ra kun su hiri kennan alati bilali ken kahana ra habasu dung habasan kon su ko man tempiri kembrenga ati Salman al Farsi ken kahana ra farsun kon su ko man tempiri kembrenga Suhaibu bun Sinani Allah harenda jate serebe nugara samandenya igara hirneya ara Suhaibu jate kundi kenna ngale sena Umaru awasi Suhaibu dangani birambe Abu Lulu gara asuha misire nondi sena Umaru wasi adangani nanti akenna ya almaminga yero silaminu ngo geme sereri na Kenya yumanke na Kenya kanangenga kemra yero igo geme sereri na Kenya khalifa nga kenno ni Suhaibu bun Sinan ar-Rumi akenna saliti misirenga ara misiren qari hay yero silaminu ngo geme khalifa ndi na sereri na Kenya khalifai kenna ngale seno martlana ngasi nanti gana fati Suhaibu bun Sinan ar-Rumi Kenya nan salli ihurenga afati awasi nanti gana fati ti Suhaibu yan salli ihurenga kemra sena Umaru asa untenye mosiri kenan ale Suhaibu bun Sinani aime tarogumna irwai wa hila baka aime ma ataqamo ati lam yashhad rasulullah mashhadan qatun illa kuntu hadira ولم يبايع بايعة قط إلا كنت حاضرا ولم يسري سرية قط إلا كنت حاضرا ولا غزاة إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين عدوي قط كمرا صهيب أتقمو أتي إيك صهيب بن سنان الرومي ati Allah hare masere gajalla kasui maganta ike hadarnte wono Allah hare masere gajalla kasui maganta ike Suhaibu I hadarnte wono anyi joni ati Allah hare mabaya nya sere sura na sawi Allah hare na baya nya serunga bunda hono kale jama hono kale bani mane te Allah hare mabaya nya sere sura maganta kembaya kenyi ke joni I hadarnte ni ken Qur'an
ati alla harema sete sugirni sariya ni alla harenya me ganta gajane beri kurelle manu godu kunda sariya kemra ta alla harema sete sugirni maganta ken sete agri ike jondi inyino agri jondi kemra ati wala ghazatan alla harema gajane sunya wadi himra ghazwa alla harenya me go kureberi alla harema kure sunya maganta ike me ken kureri alla harengara kurebe wara ko ina di tambili aro hallani talla harema kure sunya maganta ike me ken kureri kenna ngale an yaminihi awanyini iwala harenta imanginga wal mawanyini iwano gimbanginga ati wa ma khafu amamahum ati oma imakanu alla harendo halle na kuremba lamangin oma kanu nonka mafeu illa kuntu amamahum kuren kana mange aga na kanu nandi tora wonka manamburo kana kuren kana mange nalikata alla harenga anga ini kew kana mange kedi wala ma waraahum oma kanu halla mange qahanara magantanga yinike yo halamanga ati wa ma ja'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayni wa bainal adui ti wuce imadumna allah haren ngara iro qonnu na hina imadumna allah haren ngara iro qonnu ngane ro bangi swanga yini ikeni ka hina yergo kena allah haren allah akbar kemra keni hi khore allah ra kenya suhaib bin sinan ar-rumi dangani kemra tarogu munda ko inanti afati hijra tanjike arosino segi nanta afati hijra tanjike arosino segi anya sena ali kenyeri kembra hijra tanjigaro sino segi ka targun qaramo yono kenda koni itargun kitabu di kenda alwaqidi kenda ko itargun kitabu nan suaibun sinan nan tafati shawalan qasunyari hijra tanjike arosino segi na wunto tanyere sine suaibu me fati na wunto tanyere sine kembrenga ira kebe koni suhaibu bin sinan khibarina rumi kennike misal zan kana gabo o mare mo lengi khale ke sigini yere kembena o duwa on kharna o ti allahumma ya farjal ham wa ya kashfal gham wa ya mujiba da'wat al mudtarin rahman ad dunya wal akhirah warhamhuma anta tarhamuna farhamuna bi rahmatin تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب أمرتنا بالدعاء وأتنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء سعيدة